105 personahes kan Bureau of Jail Management and Phenology Bicol ang pasairarom sa surprise drug test kan nakaaging Lunes, Enero 22. Parte ang drug testing sa pigkondusir na New Year's call kan ahensya na ginibo sa laog kan Albay Provincial Agricultural Office sa Kamalig, Albay. Sigun kay BJMP Bicol Director Jail Chief Superintendent Joel Superficial, ini ang sa indang paagi nga ni mamantinir na drug-free ang sa indang hanay. Kinakandak namin na drug testing, mayroon itong regular, meaning ginagawa natin regular, at mayroon din kami ginagawang random drug testing. Meaning, kung if we think na kailangan namin gumawa ng random drug testing, ginagawa namin anytime sa lahat namin ng mga unit. Kabali sa mga pasairarom sa on-the-spot urine drug test, ang mga miyembro kan Regional Command Group, wardens, jail provincial administrators as in regional office personnel. Well, for the whole year of 2023, we have conducted a lot of drug testing to all our personnel and our PDL as well. So far, wala pa namang nagpa-positive sa result, and hopefully makakontinue na namin to. Sa parehong aldaw, tulos man na pigpaluwas ang resulta kan drug test kung sa entero man na nagnegatibo sa droga ang mga pasairarom digdi. Mientras tanto, antes ang surprise drug testing, enot ng pigtawanin komendasyon kan BJMP Bicol ang best practices kan sa indang jail offices, maging ang mga kontribusyon kan sa indang personahes na naging dalan para sa mas pusog, asin magayon na implementasyon kan sa indang mga programa. Binistong Best Performing City Jail Wardens, Sinde Jail Inspector Fernan Sunga, kan Legazpi City Jail, Jail Inspector Ramon Cabog III, kan Masbate City Jail, asin Jail Inspector Don C. Matriz, kan Ligao City Jail. Binisto man bilang Municipal Jail Wardens, Sinde Jail Inspector Desman Onsat, an Acting Warden kan Ginubatan Municipal Jail, Senior Jail Officer 4 Baltazar Hakubo, an Acting Warden kan Uwas Municipal Jail, asin Jail Inspector Julio Sampaga, an Acting Warden kan Mobo Municipal Jail. Best Performing Municipal Jail an Piudoran Municipal Jail, Best Performing City Jail an Legazpi City Jail, Best Performing District Jail an Naga City District Jail, Female Dormitory, Best Performing BJMP Provincial Jail Administrator's Office an Albay Provincial Jail Administrator's Office. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.